ndasenga Imana yuko ati ize kubivuga katanciyemwo. Donc igiseke gishigikiye kandi gishishiriye. Kone nivuga Imana tuze kundinda no hava ati gishiririye. Ndongeye kubaramutsa mwese muherereye mu Rwanda, mu Burundi, East Africa ndetse n'ahandi hose ku isi. Uno munsi tugiye kuzana ijambo ryahindura ubuzima, ryahinduye ubuzima bwa benshi ndetse nawe ugiye kuryumva ndazi uraza gukomera. Murundi yaravuze ngo ujya gukora ikintu ngabanza gahera hafi yaho yegereye. Mbere yuko tuvuga amagambo y'ubwenge yavuzwe na ba Jacques Ma, Bill Gates ndetse n'abandi, tubanze turebe tesebe wacu bo bavuze iki kugira ngo turebe ko hari icyo twogenderaho. Tutagiye kure muri kano kanya uko namaze kubibasezeranya ko ngiye kuzanda bazanira amagambo ari motivation ahindura ubuzima ndetse yigisha byinshi muri buno buzima. Reka dutangirire hamwe n'umugabo wacu yitwa Pierre Nkurunziza. Uyu mugabo Pierre Nkurunziza ni umugabo yagiye avuga amagambo menshi, ni umugabo yagiye asigara mu mitima y'abarundi benshi ndetse n'uno munsi bakimukunda bakiyumva ko bamwe ari ruhande rwabo bivanye n'amagambo yagiye asiga. Uyu mugabo amazina yiwe yose bamwita Pierre Nkurunziza, yavutse tariki 18 muri Kigarama, aho hari mu mwaka w'1964. avukira mu ntara y'Ingozi. Pierre Nkurunziza yabaye umwarimu muri kaminuza y'u Burundi aho yigisha ibijyanye n'imikino. Yatorewe kuba perezida mu 2005 arakomeza gushika 2020. Yitavye Imana itariki 8 kwezi kwa gatandatu umwaka 2020. Ariko uyu mugabo nawe yitavye Imana benshi yasigaye mu mitima yabo. Aha tugiye gukora incamake y'amateka y'uno mugabo ndetse tutugiraho n'amagambo y'ubwenge yavuze. Pierre Nkurunziza yarazwiho kuba umukristo kandi yakunda gusenga akanamenyekanisha akanabikundisha ubuyobozi bwiwe. Yarasenga cyane agasengera igihugu kugira ngo gikomeze kuronka umugisha n'amahoro ava ku Mana. Perezida nyakubahwa yaravuze ngo Imana niyigena vyose kandi nifise ijambo rya nyuma. Arashaka gushishikariza abantu kwizera Imana ndetse no kuyizigira mu buzima bwabo bwa misi yose. Perezida Nkurunziza yongera aravuga ngo kwihangana n'iryo soko ry'amahoro n'umutekano. Aho yashaka gusaba abantu gutuza ndetse no kugumya umutima bakomeze kubana mu mahoro. Uyu mugabo yarakomeje aravuga ngo Burundi bwubakwe mu rukundo n'ubwiyunge, bureke kuba mu ntambara n'amacakubiri. Uyu mugabo yaragaragaza neza ko ari umuntu akunda abantu bashize hamwe ndetse bahuza umutima n'inama. Uyu mukuru w'igihugu yarongera aravuga ngo umukuru n'uwitanga agakorera abandi si uwishira hejuru. Ashaka kwigisha abo bakorana kwicisha bugufi no gufasha abo barongoye. Umuntu mwiza no wubaka igihugu si ucanamwo n'abantu. Nkurunziza yongeye kugaragara mu ruhame ariko aravuga ngo Burundi ni igihugu cy'Imana, nta kindi dukeneye atari amahoro n'urukundo. Uyu mugabo yarongeye aravuga ngo umuntu akwiye gusenga Imana buri gihe kuko ritanga ubuzima ndetse n'amahoro. Perezida Nkurunziza yaravuze ngo umuyobozi mwiza n'uwitangira abayoboye, ntabo wishikiriza inyungu ze bwite. Umuyobozi mwiza n'uwitangira abayoboye, ntabo wishikira inyungu ziwe bwite. Perezida yarongera aravuga ngo ntidukwiye guhora duhanganye, ahubwo dukeneye gukorera hamwe tukubaka igihugu cyacu. Perezida nyakubahwa Nkurunziza yarongera aravuga ngo Abanyarwanda n'Abarundi dukwiye kwereka isi ko dushoboye guterera ndetse tukanakora ibikorwa by'iterambere mu mahoro n'ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'urukundo. Uwo mugabo yarongera aravuga ngo iyo abantu bishize hamwe nta kintu na kimwe kibananira.
iri niryo jambo bahuriyeho na Perezida Evariste Ndayishimiye, nawe aravuga ngo twese turi kumwe birashoboka. Perezida nyakwigendera yongera aravuga ngo tugomba kubaka igihugu cyacu ku musingi w'ukuri ndetse n'ubutabera n'urukundo. Nyakwigendera yongera aravuga ngo amaraso yacu ntakwiye gusandazwa kubera intambara, ahubwo tugomba gukoresha umutima n'ubwenge mu gukemura ibibazo. Uyu mugabo urumva ko ari umugabo yari afite amagambo akomeye. Turakomeza n'amagambo yavuzwe na nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Arongera aravuga ngo umuryango uhamye niwo musingi w'igihugu gikomeye. Avuze ngo kubaka umuryango niwo musingi wo kubaka n'igihugu. Akubahwa yarongera aravuga ngo gukunda igihugu niyo shingano ya buri murundi wese. Buri murundi wese ashishikarizwa gukunda igihugu cyamwibarutse. Aya niyo magambo yavuzwe na nyakubahwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Nimba yagushimishije urabukande subscribe kugira ngo n'andi magambo azohora aca kuri no channel yacu azohore akugeraho ku gihe. Iyi ni Motivation Hub. Iyi ni channel igiye gushishikariza abantu kugarukana imbaraga. Benshi baragiye bariheba. Turagushimiye watangiye ino video ukaba uyirangije. Tugusaba gukora subscribe ndetse unasangiza iyi nkuru abandi bantu bamenye ibigwi n'amateka byaranze uyu mugabo Pierre Nkurunziza. Murakoze.